Barabara ino ya kilomita 17 na iria ihuthirite kimanjika gia ciringi bilioni 17 itanyitwo gukorwo irikite mbere ya Dithemba mwaka uyu, itheurite ithithi cia aikari a icigo igiri cia ubunge Kabete na Kiambaa. Ikanyihia muthiire wa thabari mundu akienda guthie Nairobi kana na mundu akienda kuma Nairobi. Maya nimo tureta maendeleo tondu kwina andu maumaga Wangige na Limuru makenda guthii gutwara Nairobi indo ni marakena muno nundu wa barabara iyo, na tugacokia ngatho na thirikari yacoka ni kuhingia mathenya maria mangi matigarite. Riu mithiire ya kuma na kuingira mucii munene ni irigirirwo kuhuthahuthio na muhatikano wa ngari unyihio, kuona barabara ino inyitanite na bypass ya Kianda iria yumite barabara-ini ya guthie Nairobi. Na ni natuikira kunyitithania matura ta okorwo ni Rwaka na Ndenderu, andu biacara igatuika ni ciragirira na igakorwo ci njega muno tondu andu acio ni marakorwo magi kuma Rwaka agathie Ndenderu gwika shopping kana kauma Rwaka agathie Ndenderu. No na aikari magikenagira uthii uyu wa na mbere, ahuri biacara na aikari marateta ni gwikirirwo mugiko uria ugayanitie matura mao na kwaga gwikirirwo daraca cia gukirira na maguru. Andu akuru mena mathina muno na ciana citu tondu andu othe marafocwo guthiururuka mathie nginya kuria roundabout-ini makiria ya kilomita 1.5 kuria marathie gukirira bara. Fata wa gwikirwo kwa mugiko uyu ni kugiririria muingi gukira barabara ino hatari kihariro, na riu ahuthiri a barabara ino marathiururuka kuraya undu uria utumite muingi kwanjia guthukia mugiko uyu makigeria gwiteithia. Mala hata kabla weke hizo chuma, si ajali moja, si mbili, si tatu. Unaona kuna kufidia hiyo watu wamegongwa na gari. Hapa ni shida mingi kabisa. Na kama tunaweza saidika, kama serikali inaweza saidia, hapa mahali watusaidie kabisa tunateseka. Tunakimbiza over 50. Sasa hatuwezi cross. Sasa paka tujenge kiti yetu ya kupita because kama kuna daraja ya kupita tutafanyaje? Ni twandikite marua twita CBO ndita chairman wa Ndenderu Ward United CBO kuri Kenha nigetha matwikirire footbridge nigetha andu mahote gukira wega na njira ya uigirereki. Hamwe na uguo kuri ene migunda marauga ona matire marihwo kuria migunda yao yahutirio, na he angi maroria ciuria cia wagi wa kundu gwa gukiriria mai ma mbura. Yako uria yacoretwo originally ni nyumba ici riu itire biacara ni ciathamirwo barada yakirwo andu matiarihirwo nie ndi umwe na ni njui engineers yetu haria mari ni maragituigwa na ni maiguite mukae wa andu aitu niguo mekirwo footbridge haha tuhote kunyitithania matura maya mothe tondu ona tene marakirima mwe. Gucenjio kwa mucoro wa barabara ino nikuo kwagithitie barabara ino yothe daraca cia gukirira maguru, na uguo gwakwo kwa ruthingo ruru naruo rukagayania matura maya meri, na uguo kuritoheria aikari orodumwe na ahuri biacara mithiire. Handu-ini ha Inooro TV kuma Ndenderu, Kiambaa, kaunti-ini ya Kiambu, njitagwo Charles Gikunga wa Kariuki.